النبي صلى الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنا الله وبحمده سبحان يا الله يا الله يا الله يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله مدى صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al-haditsus sadisu tawiki ku hadis kang kaping 6. An Abi Abdillah saking Sayyidina Abi Abdillah Nu'man bin Bashir yaiku Sayyidina Nu'man bin Bashir. Sayyidina Nu'man bin Bashir adalah salah situngipun sahabat selair pertama dari kalangan kaum Ansor setelah hijranah Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka pertama kali saya lahir dari kaum Ansar inggih punika Nu'man bin Bashir. Dan beliau pertama kali orang tahnik neka kormah edeer bi Kanjeng Nabi terus emamah masuk ke le sana. Barokana nikah barokana tahnik kormah pemasok dek kale sana Sayyidina Nu'man bin Bashir. Selama odin Nu'man bin Bashir tak pernah guru. Selama odin tak pernah ngebos. Selama odin polana toman rasana kormah seemama bi Kanjeng Nabi aneka pemasok deka le sana Nu'man bin Bashir. Neka sunnah nyaman tahnik. Sampean mon di anak ki bayi ke begitu lama orang sesoleh. Mele korma sebagus teloan emamah haki deki neka
sampai kantone tahnik. Yang ibati ibi korma. Ngebe korma sebagus malai ajwah. Terus kebe kata ulama supaya tahnik ni ke sunnah. Banyak manfaatnya kah. Nam teti selama odiin Sayyidina Nu'man bin Bashir tak pernah rasana guru. Barokana sedeureun setoman edeur bi Kanjeng Nabi emamah eba masuk ke sana Sayyidina Nu'man bin Bashir. Masya Allah luar biasa. Beliau kikene bahkan umur kita balik tapi ampun menguasai ilmu-ilmu hadis. Oh kikene tapi ampun menguasai ilmu hadis. Sampai sepuh, sampai raja beliau min khutabail sahabah. Tukang ceramah sahabat beliau. Jadi tak sedajana sahabat bisa ceramah. Nah, beliau adalah termasuk min akhtabin nas, orang yang paling pintar dalam masalah khitabah, khutbah, ceramah. Saat kasa orang khitobah ni kejarah. Amarkan akhir zaman ni kemun para kiamat kathirul khutbah qalilul fuqaha. Banyak setokang apidato sekone sengerti ilmu fikih. Dengan para kiamat ni. Tanda para kiamat kathirul khutbah qalilul ulama. Banyak setokang ceramah sekone al ulama yakni fuqaha orang ahli fikih sekone. Bahkan ke boy pil dacil mangke. Pil dacil ceramah mulai ki kene belajar ceramah. Tak belajar pintar urusan agama tapi belajar ilmu ceramah. Benar cuba bagus. Sehingga Mbak Abdullah ni bilang tu mana debu. Tak pati seneng do orang pintar ceramah. Sebab apa? Omong takut telanjuk tebeng amal lah. Takut pintar ngomong keng tak bisa beramal. Nah, kula ni ke berusaha apa sih yo caki kula ni kah elakonan nah. Berusaha. Napa sih sampai aki sarang badan kaula berusaha terus tetia orang setero ngamal lagi nah apa sih yo caki badan kaula walaupun tak 100%. Orang suruh bajang malam munabak meloker kan tak cocok bi bentan nah. Orang suruh asodako abak tibi cerai, orang suruh amolot abak tibi tak amolot. Jadi kaula berusaha sekone demi sekone napa sek ya toraki kaula ben asajeh tero ngamal lagi nah. Sampean ki sinekah ngaji nekah niat lakone. Cek cuma ye di ngaji tok ben minggu ye di ngaji tapi ada pengamalan eman ilmu nah. Elakonen ilmu saya berangaki elakonen. Jadi Sayyidina Nu'man bin Bashir min akhtabin nas, orang yang paling pintar ceramah. Saat ke tak pati seneng orang ceramah. Garwana Kanjeng Nabi ni kan ada si ahli ceramah. Mun makin banci bade si ceramah. Semakin obun se dinan tepes nebe dinan robade se kunciran banci ceramah. Naudzubillah. Banyak orang se background bene santre tapi ceramah akhirah fa aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Mun aben se tersesat gampang sapa orana. Tapi mun nyesataki orang lain, fadallu wa adallu. Aben tersesat juga nyesataki orang lain. Repot sapa orang mun nganika. Nah, mergana mun ngonceng ulama pesera abai cek pokok locoh. Aro bene mano. Nyare orang sebetul-betul faqih, orang sebetul-betul ngerti dalam urusan agama sehingga fatwa agak disah tak sekarepan tak pokok keluar. Akhirnya ilmuna dari Syekh Google Al-Mukarram, Syekh Google Al-Mukarram Hadratus Syekh internet. Tanpa berdesanat sejelas dari guru. Nah, darma debuna Sayyidina Nu'man bin Bashir. Namun terangaki banyak cerita nikah.
banyak cerita dari cerita Sayyidina Nu'man bin Bashir. Ngriwayatake hadis qala dawu sapa Sayyidina Nu'man bin Bashir, sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi, rupane dawu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Innal halala sak temene perkara kang halal iku bayyinun jelas, wa innal harama lan sak temene perkara kang haram iku bayyinun uga jelas, wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal haram mushtabihatun utawi perkara kang samar, mushtabihatun utawi perkara kang haram perkara kang samar. La ya'lamuhunna kang ora ngaweruhi hunna ing mustabihat sapa kathirun wong akeh, sapa kathirun wong akeh minan nasi saking golongane manungsa. Hadis lanjut. Pondut dari pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, innal halala sesungguhnya perkara yang halal bayyinun jelas, bayyinun nampak. Perkara yang halal ampun jelas. Apa maksudnya bayyinun? Zahirun, zahir, nampak. Muttadihun la yakhfa hilluhu, jelas dan nampak dan tidak ada keraguan-raguan atau tak ada kesamaran dalam kehalalna. Kan pada oneng perkara si halal kulit bisa sampean. Jelas tak jelas barang si halal? Jelas. Apa sih perkara si halal jadi? Saya kocak halal ini kan apa? Menurut pendapat Imam Syafi'i, inda Syafi'i wa Malik, saya kocak halal malam yarid dalilun bitahrimihi, sesuatu yang tidak ada dalil tentang keharaman sesuatu tersebut. Pereng setada dalil se ngaramaki de keperkara neka berarti hukuma halal. Perkara se halal ada dalil se ngaramaki perkara peneka berarti hukuma halal. Bayin neka debun Imam Syafi'i ben pendapat Imam Malik. Lam yarid dalilun bitahrimihi, ada dalil sing ngaramaki perkara panikah berarti halal hukumah. Banyak ada dalil sing ngaramaki mula kelakuan jual beli halal, alakoh se mengeluar tenaga halal. Apa imponan? Jelas ponan perkara halal nikah. Al halalu bayyinun ay zahirun wa tadahun. Sesuatu yang sangat zahir ben nampak bencik jelas sah. Perkara se halal bareng se tada dalil se tentang se ngaramaki tersebut. Sehingga terus wal haramu bayyinun, perkara se haram juga jelas. Wal haramu bayyinun, perkara se haram juga jelas. Pada tahu je perkara jadi haram. Perkara se haram ingki juga jelas. Ada se top-topen tentang perkara se haram. Zahirun ghairu khafi, jelas ben ada kesamaran. Apa se kocak perkara se haram? Wa huwa ma mana'a min ta'atihi dalilun ala madhhabi Syafi'i wa Malik. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik, sesuatu seelarang untuk elakone. Perkara se haram bareng se haramaki untuk elakone. Ngecok, nyopet, nipu. Baik secara zahir atau secara batin. Maksudnya mungkin secara zahir orang tak nampak. Contoh perkara se haram, betang wa. Betang ni arah apa mek haramaki? Kulo sampeyan tak oneng. Cek tang sape TV,
tang ajam tibi cuma mati tadi betang haram mekakan kul bisa tak nampak apa sebab bahaya mun hayawan nika mati tak kalaban cara sembeli yakni mati kalaban cara tak halal yakni haram mati tadi betang kasih mati kada kita beli nika tadi penyakit daging mereka nabi syariat paharamaki. Adapun perkara saya muskirat, perkara saya bisa ngelengaki ke akal, sebisa mentemaki, jelas ponan. Bede manfaat keng sekoni benyaan madharratah. Engkau mun nginom riyah, angak kaabe, badan sehat. Keng cuma madharrat raja, manfaat sekoni cuma madharrat raja. Dadi khomer ni kemun nginom bekto celep bisa angak, mun nginom bekto angak bisa makuat kaabe. Cuma madharrat raja bisa rosak ke badan. Merga ne haramaki. Keng kulo bisa men tak katon. Ora apa cek tang PCTV. Me haram haramakin semeleh khomer yang ko, ngenom yang ko. Lah iya dah ada. Deki mun kaki telah tak kelar meleh khomer tak ngeco aja moreng kaki. Siapa sih rugi mun ngane ka? Kan orang lain. Jadi halal haram ni ampun jelas muna. Tak bening si haram elal halal lagi tak bisa pak. Apapun caranya. Membuduk PC masalah. Enggak bodoh caranya. Dorma caranya. Wah tak ngerti kakek. Mun ngerti tak haram tetina. Empon ning Al-Qur'an pun labada haram riba, halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli pun beda cara nah mun tak tahu dah kata bahkan barang semuhkirat menurut sebagian ulama tak sah kok mak jual gentak jual cacing tak kening pak karena sesuatu saya sangat saya sangat rendah tak kening kebe jual beli tapi sebagian pendapat ngening aki sesuatu saya beda manfaat walaupun muhkirat kening jual beli kebe apa kentak kebe pakan mano kebe apa cacing kebe mancing matalan tapi sebagian ulama ngaranin ari mun tak tahu ka carana walaupun jual beli kan bisa haram detin beda ijab qabul beda orang jual beli asa jual beli nah keng maksiat kelakona contoh muka baru nge pasaan asa jual beli na engkau meleng kuat jual nasik sampian orang semelih ya pesena TV asa jual beli na keng cuma maksiat sebab nolongin orang tak basah jual celorek dek perampok jual pedil dek perampok berarti nolongin orang berbuat jahat oleh karena itu perlu ngaji orang sak jual beli ya karena seteja beda ilmu na seharam sehalal ampun jelas seharam juga ampun jelas ampun tak keneng ti atik pun tak keneng ti atik tak keneng ti utik atik deui tak keneng utik deui tak keneng dadi tak keneng ti utik tak keneng ti atik perkara seharam ya wis lah haram tak keneng ti utik tak keneng ti atik ngini tak keneng lah karena nika pun paten ponan nika kocak samawi dari Allah Subhanahu wa taala benih hasil rapat DPR benih hasil muktamar benih halal haram dari Gusti Allah kopi ia ada sing aramaki ada sing alalaki pak karena zaman Kanjeng Nabi tak ada kopi can gelak bareng se tada dalil sing aramaki berarti hukuman apa halal ben bareng se tada dalil untuk ngaramaki napa ngalalaki juga hukum haram lah terus di rumah kopi akhirnya pada orang dua pada terpentera saya tujuan rokok ngocak dak saya ngopi kopi aja ada zaman Kanjeng Nabi kan berkaitan bid'ah beri kasangge pertemuan beri narang bid'ah perkara saya tak ada zaman Kanjeng Nabi berarti bid'ah kopi ada zaman Kanjeng Nabi berarti asal kopi ro neraka kafir wah. Dah iya tah. Rawon ada zaman Kanjeng Nabi. Gule tak ada, apa boleh remorem.
Sebenarnya kan sampeyan remorem, cering rebung sik kakan remorem. Akhirnya mbin koros tak melu sampeyan. Setujuan rokok ada dalil. Ada kemana dalil lah. Setujuan kopi kemana dalil lah. Pada wis dia baiklah. Jangan setujuan kopi, dak setujuan rokok. Dia baiklah. Kan daripada ada zaman Kanjeng Nabi ya. Rokok tak ada, kopi tak ada. Wis dia baik. Ada kan kopi ban berne Mekah. Ayo masuk ke Masjidil Haram, nongkrong ya dan Ka'bah. Beneneng warung pojok nongkrong ya dan Ka'bah. Engkok ngebak lebean, kaki ngebak asbak. Engkok ngopi ya dan Ka'bah, kaki arokok ya dan Ka'bah. Kira-kira orang riah protes dek kopi apa protes ke rokok? Dari mas setuju? Ya anu can setujuan rokok. Geluh kikir pikir. Lo can kakek ada zaman Kanjeng Nabi pada. Ayo bukti aki setia. Kebas sebagai kakek kok ngebetang lewean. Engkau ngopi ya dan Ka'bah, kakek setetan ya dan Ka'bah. Kira-kira orang dia kikir dek kopi apa kikir ke rokok? Ya tak ada yen anu. Wah, kira banyak pun alasan. Tak bengal berarti. Berarti rokok lebih bahaya daripada kopi. Walaupun kopi berbahaya dengan kangku orang sandi penyakit emah. Kangku orang sandi penyakit darah tinggi. Cuma rokok lebih berbahaya boleh. Nyari dokter sepaling gendeng pun sampean. Dokter sepaling gendeng salam dunia. Mun gendeng mosok dadi dokter aslina. Nyari dokter sepaling gendeng, sepaling bunggen, paling tak pleng wis. Pokon paling asor dari dokter, tanya aki. Der mau hukum rokok re dokter, kan kaki dokter paling gendeng sedunya. Bade dokter gendeng re bade. Titi operasi dokter gendeng ruah. Tak beri tak periksa tak apa, waduh operasi ya. Waduh operasi titi operasi, dokter gendeng runya mah. Can dokter sepaling gendeng re mesti aja jawab, oh bahaya rokok re bahaya. Rokok re bahaya. Oh can sapa? Reng pancen reng tujuan rokok. Sapa ngocak aja. Iku dokter sapa? Dokter segendeng ruah. Cireng dokter sepaling gendeng biar jawab bahaya kok. Apa boleh dokter beres-beres? Kisi waktu wari khusus ambula lah ce rokok boy. Bajan anakku tasbih, cek anakku ares boy. Tasbih nataku, Quran baca, benyantet setetan sampean ditembang maca istighfar. Nge, cek ngaku nge. Benyandi mah kagak istighfar bidet setetan rokok. Kita oleh dipotongan kagak lah. Lagi itu, ini kaki banyak penjelasan tentang halal haram. Saya jelas haram, halal, bayyinun, zahirun, muttadihun, sesuatu yang jelas. Menurut orang Arya bagus berarti halal. Menurut orang Arya coba ya berarti haram. Zina, apa haram zina? Cok nyaman kok. Iya setia. Deki mulai kena penyakit aid. Ono penyakit aid sampai. Penyakit setada obat sampai detik makin ada dokter-dokter sebisa nemuin penyakit hanya sebisa nambahin penyakit aid. Apa? Karena sering gonta-ganti pasangan dia. Maaf kalau non sebu, sampean ngakan, pereng karen orang, sendok karen orang, terus kakan sampean dari rumah. Merenges tak merenges? Merenges pak, duh, kotor orang resi merung rara pateko rai. Oh tapi ekorain keng neng tembe deki pelebu boleh neng kriya, kore kriya boleh, merenges tak merenges? Merenges, jil sebeda jil jaka aja lah. Lah tembang ratin keng sampean merenges. Hok kok tak merenges rikeng kaki gendeng berarti. Hok kok tak merenges. Dina masih merenges kok. Repot mondok sendon karen orang merenges. Pereng karen orang teh koren merenges. Aru karen orang berompor wah. Cuk sehari 10 kali re orang. Paham iki? Mungkin makin tak nampak.
madarat dari perzinaan. Tapi makin lambat laun orang tahu, oh mereka bi agama ya elara. Can kiai romai ramar lah. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan kan sini kan gitu. Le enak mungkin nafsu, tapi untuk kesehatan tak enak gini kah? Judi elarang. Ara apa cok tang PCTV? Lah iya setiap beri saya taruhakin mana ada? Nyupling kake. Barang seman nyaman elarang, tapi lah senyaman elarang nyaman mungkin nafsu. Ala kulli hal ada sebisa selamat kecuali syariat agama. Ada sebisa selamat kecuali taat ben patuh ke perintahna Gusti Kanjeng Nabi, karena syariat ni dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, halal haram ampun dan jelas. Marsine ke sengebeh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika saya berkaitan kelaban halal haram insyaallah terangaki dak budi panapaan saya berkaitan kelaban halal haram insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Waj'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali wa ashabi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidzal hurmati wa syurna gadan fi zumratih. Wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusrati wa hina mutamassikina bi sunnati wa ta'atih. وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك والعن قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان معنا من الوضوء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرم من ثواب زيادة الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. وإذا وحينا بطعم مشكل، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم فينا شر الظالمين واجعل في الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك موجب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.